Sedih rasa mana bapa ingin dimarane perangkat tebandani iwayan laras nuturan kebuat sengsarang hidup dan nanyawis malih reramandane hidup sari nih in akitu saja untuk idewane rumah sesebut pakenahan bapu aneh jani eleng sekadi lampak muni natur dadi buke jekasik-sik saja buin paidepan bapuni adene pejalan ada lampah bapu tugas ane malu do kebapa kari teruna adene kebuat unuk bapu tugas ane malu totoran bapu tuah nu mapa dewekan wale iya denu mepawakan bane bapa nandang kewu kalau totonan tuah saja bapu katiben ban unuk aneh kaliwat yang seren buat itu bapu jenis ni dia kesok nulung bapa in dimontone berat pakai wuhane ni benang buat itu bakoni kewalau ada lantas anak yolas timpal bapuni ane jemada ane dia soko memem idewane nemas tuni ngelebur kewa kita nabapu sangkanin jati pesan rasa olas memem idewani rumah saksi dan nyupatin buat pakai wah bakoni sida mewastu jelebur gempung buat kasengsaran bapu yang kenahan keban bapur pejalan bakwan malu
rebon cening kangen kanti adene buka baper rumah saged ngelah ane madan fraya ngelah ane madan kanti buka memen idewana cening rasa bapeng odang jiwa India muntunit buat kapiolasan memen wayane kading bapu bilik bapu ngutang madan jiwa peremanan bapu sampun nike sang abagus nah tuar jecening dogenan ani jekati ben ban sengsareng kapituin nyentuh padewekan bapun buka jakitu manut ane tuturang bapur kapining idewa cening saget mangkin cening prabtu bapur tuar jeside saja ban ngenekan Ih, mirip ini mulu subuh pengenan widi saget cening lantas kuin ketemu ngajak bahwa yani ngocapang ini ngocap putera soke apa buen sida lantas bancening nuturang buat sasuduk ceningi ane jedadi jegmak letak saja kena bakone cening wireh wayangnya matang tua angon pianak tekening serayang bakone ane malu tua media soke